Dobar dan i dobrodošli u treće izdanje emisije o velikanima kroz istoriju. U ovom izdanju vas vodimo u mesto Viševac kod Kragujevačke Rače, gde je rođen Karađorđe, slavni junak i vojskovođa. Pogledajmo prilog koji sledi. Karađorđe. Srbi pamte Karađorđa kao vođu prvog srpskog ustanka koji je glavu izgubio jer ga je izdao kum, ali iz njegovog života ima još mnogo toga zanimljivog i neobičnog, a manje poznatog. Zanimljivo je da se ne zna kada je tačno rođen Karađorđe. Jedno je sigurno, da se rodio u Viševcu, kod Šumadijske Rače, 16. novembra na Đurđic. Postoji pasoš koji su austrijske vlasti dodelile Karađorđevoj supruzi Jeleni 1813. godine, u kojem je zabeleženo da ima 48 godina u trenutku izdavanja. Kako je malo verovatno da je Jelena bila starija od svog supruga, tačnu godinu Karađorđevog rođenja treba tražiti najverovatnije između 1760. i 1762. godine, objašnjava istoričar Aleksandar Markov. Karađorđe je rođen kao jedno od 7 dece, uz 3 sestre i 3 braće, Petronija, Nadimak Petar i Marice Živković, siromašnih ljudi koji su se posle Kočine Krajine nastanili u Topoli. Prezime Petrović dobio po nadimku svog oca. Već kao dečak isticao se nesvakidašnjom hrabrošću. Bio je preke naravi, štedljiv i slab prema ženskoj lepoti. Nije se libio fizičkih napora, pa je kod kuće krčio zemlju, orao, kopao i kosio. Nije bio u prilici da se školuje, tako da je ostao nepismen. Budući vožd je prvi put zbog časti otišao iz Srbije. Karađorđe se oženio Jelenom Jovanović, devojkom iz sela Jagnjela, najverovatnije oko 1785. godine. Ovom braku se protivio njen otac, a Karađorđe, koji se već u to vreme bavio hajdučijom, najverovatnije je oteo mladu. Ubrzo nakon sklapanja braka, Karađorđe se preselio u Austriju. Kao mogući razlog njegovog preseljenja navodi se pokušaj da spreči lokalnog Čitluh Sahibiju da iskoristi pravo prve bračne noći. Baš prilikom tog odlaska iz Srbije, Karađorđe je ispoljio preku narav. Njegovoj porodici u zbegu priključilo se i još nekoliko porodica, a sve ih je predvodio Karađorđe. Za njima je upućena potara. U nekom trenutku, iscrpljen i uplašen, Karađorđev otac Petar je predložio da se odustane, pri čemu bi kao vođa najverovatnije najgore prošao Karađorđe. Želeći da spreči oca da se vrati, Karađorđe ga je ubio. Po povratku u Srbiju ispovedio se u manastiru Blagoveštenija i narodu podelio vino i hleb za očevu dušu. Deceniju pre ustanka, Karađorđe se kao dobrovoljac posebno istakao u Austrijsko-Turskom ratu od 1788. do 1791. godine. Karađorđe je ubijen na spavanju po povratku u Srbiju. Knez Miloš Obrenović, zajedno sa još jednim Karađorđevim kumom, Vujicom Vulićevićem, pripremio je ubistvo. Miloš nije želeo nove borbe, a Karađorđev povratak u Srbiju, pošto se nakon ustanka sklonio u Austriju i Rusiju, nosio je opasnost od izbijanja novih sukoba, ali i preuzimanja vlasti, objašnjava Markov. Karađorđe je ubijen u julu 1817. godine u Radovanjskom lugu u kolibi na spavanju. Kada je Karađorđe zaspao, Vujčin čovek Nikola Novaković, čijeg je brata Karađorđe ubio tokom ustanka, udario ga je tupim delom sekire u glavu. Karađorđu je odsečena glava i poslata sultanu u Carigrad. Nakon ubistva, Vujica Vulićević je sagradio crkvu u Brvnaru, nazvanu u narodu Pokajnica. Nikola Novaković je ubrzo izgubio razum i u jednoj nesreći ga je samleo vodenički točak. To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Do gledanja.